Nakakarawat han ira monthly cash incentives ang mga presidente han asosasyon han mga senior citizens, mga daycare workers ngan mga barangay tanods han 54 nga mga barangay han bungto yana nga simana. Malipayon nga pinangunahan ni Mayor Gina Merilu ang payout ngan pinangmusta ang mga presidente han mga asosasyon magturutdo ngan mga barangay tanods agud masabtan ang mga panginahanglan nga tapos maibulig han LGU o di man ngani han iya personal mismo nga maibubulig. Iginpapasabot naman han Municipal Treasurer's Office na asya ang nangunguna han mga payout kabulig na gihapon han MSWDO nga ang second batch han mga barangay tanods in maririlisan hadiri dayon maihang nga panahon nga iga-anunsyo pinaagi hini nga Facebook page. Nagpapasalamat naman hi Mayor Gina han sakripisyo nga ginahatag han mga nakakarawat han ira incentives para hantag sa nira nga mga barangay.